Dostlar, o qarаңыздар 5 baş gigant boğaz koylar satılады. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube көрүүчүлөр. Hurmatlı mekендештер, бүгүн 6 fevral 2026 жыл. Чүй облусу Москва району Беловодскидебиз. Видеонун жүрүшүндө момундай кылып толук маалымат берип өтөм сиздерге. Лайкты басып колдоп туруңуздар, каналга талааны унутпаңыздар. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Так, бұл жерде 5 баш екен, а? 5 тең сатылады. 5 тең сатылады. Жақсы. Так, бұлар боз бу, қысыр бу, қандай? Қозулу бу? Бар боз. Burası direkt mi kaldı şu an? Жақын қалды еді, мына тұрған, а? Мына ушул. 2 тиш. Так, бары боз екен. Бұлардың жаштары қанша тиштер екен енді? 2 4 6. 2 4 6 тиштер, а? Мына кел. 2 4 6 тиш. Ошол му 2 тиш дедиңиз ми? Жакын боозду. 2 тиш ошол. 2 тиш. Мунун жанындагы 4 тиш окшойт могу жак. Жашыраак. А могулар канча тиштер ошондо? 6 тиштерби? 6га. Мынаки 6 тиштер мына үчөө. 2 4 6 тиштер экен. Так, булардын параметри кандай болуп калат? Параметри кулагы 18ден 20. 18ге 20га чейинкилер, Бою 82ден 90га чейин. Бойлору 82ден 90га чейин экен достор, мына. Жакшы. Так, bunun baası kançadan? Baası 70'den sıralı. Baası 70 mindən deydi. Kemi var mı, yok mu? Şunu biraz. Kemi bolot eкен. Regiondorga dastavkaçı? Bolot. Dastavka bolot deydi dostor, mына. Көрдүңүздөр мü? Dastavkаны уюштурабыз дейт. Мисал Баткенден, Көлдөн, Жалал-Абадтан көрүп атат да, Оштон. Онда болгон койлор. Жакшы. Так, варианттарчы? Вариант жоқ, только акча. Вариант жоқ, только акчага. Мынакей достор. Номерди калтырам. Толук маалымат алып соода кылсаңыздар болот. Видеону аяктайбыз. Лайкты басыңыздар только.